Praise the Lord to everyone, and today's our teachings is for married people. Tia bo hado kawang ngau ma ya fanya nga tau nyau hu ba jing nyu yang bo katalan noksa katalan jing na ngau hu bu ngau ngonang Because God put burden to teach some couples, those who are married in God. hang jing ne ada kawang a yong hado han ki yi na au yun jing nyu yang a kawang yam yang a jing nyu bo lan hado noksa katalan jing na kawang a han ki yi cha na hado nyau tam lak kawang ngau ma ya fanya nga pong tam lak jing na ada hado ha bo ngonang Because when God brought two-person together, God have an always plan. tau kai au ba kawang a kara nyi hado kia ang ya bay imak tak pe ma hiang ia pe bu kata ni jing na he pak fe ma ka wang i plan hai purpose ha to ang yang ngonang And that is true when we get in married first 2-3 months. It goes like very wonderful, very romantic. yang ha to tung ngonang au ba lek yang cha ni ha to kia ting yu yang pe ting yu yang pe ma lek yang cha ni yong ma ya ha to kia yong smooth ne yang romantic yang cha cha te kan bu ha to hawa au lek yang cha i ha to ki le na tai na When we get married, that time the thought in our mind sees the best woman and sees thinking that he's the best man of my life that I have found. yang hatau ki oba chingyu ya pe chingyu ba bu ala la ma hatau ki te nang se ko nyu te nang hatau netan ba aching na pes yang hatau asai tang ma bu asai ya hatau netan ba aching na aching yan ching na iya chamwe bu special no pes na pa bu se yang se ko nyu hatau ki te nang ani netan ba hatau ki te nang hatau se ko nyu aching na yong special se ko ese naw ya lan kong kum butang mai ba ese ko tau bu sa tau kia chai cha da yong pun ba wa tau ki ya nang After couples of years, when I asked to them, how is your married life going on? over other over couples year len tai ya pe len tai yang tau ha tau ki tong wa da hang ka nang I chung yu nok sa wa hang ka kem nang ki sa tau ha tau ki tong They wa da reply, my pastor, that was the biggest mistake that I married that person. yang pe ha tau ki tong wa da tau se ko mu ha tau ki nang oh pastor ada tau chung yu bo tau pin yang bu yang I pe chung yu bu ya tau I pe nok na myang yang bo tau pin yang bu yang sa tau ki bu ma ho na Women thinking that after marriage my all problem will solve. Same way, men's also thinking after marriage my all problems will solve. se ko nyu te nang tau chung yu yang pe ma other paper problems se chung yu yang pe ma ma tai nok sang si tai nok se ni na tan bo ha tau ki te nang na tan bo tau chung yu yang tau ha tau se ko ya pe pe other sang si ye pe lak sa si sang si kum bu ne sa tau ki te nang Now you can experience when you get married, the problem begins. yang pe over nang I chung yu ya pe ha tau ma nak si teman experience pe nang sang si teman da yong sang si experience ha tau ki pe nang Some people realize in their life that was my biggest mistake, but I want to tell you, my dear brother and sister, let us learn from the Word of God. tau kai atam ha tau ki ma bo realize na myang ha tau ki yong te ya yi nang yang pe tau ti ya tau na man da ngau hu bua ka wa ngau ma ya fa nyang tau na man da ha tau ti nga nyau tam hu na Our message is for the chosen one. If you be till the last, God is going to touch your life and heal your and restore your marriage. tau kai ha tau ka wa ngau ma ya fa nyang tau ngau pong tam hu bua ha tau message sa au yen chosen no ka wa nga le bu ka da lan nok sa ka da lan ching na tau ha tau au yen ka wa nga le ya ba le bu ka da lan ching na tau ha tau nyau tam ngo nang na man kam na ngoi se skip na amyang ba le bu na myang ka ma nok sa na man ching na mo he man na myang lak nang yen yang a ni nok sa leng a ji bu ya na myang lak As Bible says that when two people gather together in one mind, ask whatever God will bless you. tau kai pai ba mi yang ngo nang au yen ka da ni noi mong cha ne chu de cha na chum myang da man ma ni nang yu bu na myang ka ma tau asa yu bu asa tau mo he man na tam lak sa ka wa ngau ma ya yang ngo nang How our relationship can be strong and how God will bless us, the Bible shows some guideline that we need to we follow in our marriage. tau kai hangka kem lak yang hangka teman ngo lak hatau ase pai ba ma ya phanyang teman da nyau tam bu ngo nang For the mans, I want to read one scripture, Psalm 128. tau hatau katalan jeng na tau hatau I bu ngo nang Psalms hatau tau lai hem 128 manyanya ngo nang Here, verse 1, 2, 3, 4, we will read and we will see. tau kai hatau tau lai hem 128 1 2 3 4 da ngoi sa tau hatau I ganang yang naman hatau It da says, ya blessed everyone who fears the Lord, who walk in his way. yang au yen ngau ma kem ya ba yang ngau cha yang au yen kem ya ba kem balan cheng ne iman cheng ne mo he man si yang ngonang Bible says, second verse, you will be eat the fruit of your hands. yang au yen
leng ya ba iman leng bu tui me yang hado asema na mana alik amai halak hado yang It onang means those who fear the Lord, whatever work they will be do, God will prosper them. yang au yen nang yak sang leng bu hado asai tang ma cha hai lo na tam lak tawa hado asai ma mohe man bu bai alik amai pha bu bai yang taw cha hai lo na tam lak hado Here yang Bible onang says your wife shall be like a fruitful vein in the very heart of your house. yang nang sekon yuan ninong ma alik amai lek bu cha le yong vu vung yang hado ki alik amai alik amai cha le taw nang sekon yuan nok sam leng tam lak si Your yang onang children like the olive plants around your table. yang nang halana hado olive pe phau ha kia hado kia taw chai lo na nyim tai mai bu hado olive phau kia taw hado ki mai ngai lak si yang onang Four verses, behold, thus shall the man be blessed who fear the Lord. taw kai ado words peli me iba taw kai ngau yungwan pa ngau cha ya ateng me taw kai na mana mohe malak si yang onang au yen yungwan pa ngau cha ya ba hataw tang man na mana mohe man bu taw lak hataw chiang i yang onang This is the promise of the Lord for the married people, for the man of God who fears God. tau kai hatawa kawang chan bu ngau ngonang au yen kawang ngau chai au yen kawang sau na nyam yang ching yu nok sau au yen kawang pai tei kawang pai ching hai chap yang ching yu bu lan yang au yen kawang sau na nyam ching yu bu nok sau yang ngo bu lan hataw lan ching na kawang chan bu ngau hataw ngonang God says your wife, even your children will be. tau kai kawang iba nang sekon yu yang nang ha si yang ngonang But why the problem begins in our married life? 2, 3 secrets we will say and we will pray. tau kai hang na tu man ching yu nok sau bu ma problems pa yang hataw ki cha hai cha ra mong ra tay ye mai bu hataw ki ngai bu si taw hataw alam ilam iyang ha tu man cha ma yu pha The reason is that when two people, godly people, gather together, what the Bible says, we need to pray and we need to meditate the word of God. au pa kada ni nu chim ya bai hataw chim bu na meng ka ma chu de cha ne ya ha cha ne mong jang cha na meng yang na man khawa ngau bai ya fa nyang na man hataw ki kai When husband and wife early in the morning start their morning with the prayer and the word of God, God will lead and guide your life. au ba sekon na tan i silau yang hataw ki ya khap yang kawang man me si yang nang i hataw ki kawang pa cheng hai chap yang nang i chung nok silau bu na meng ka ma hataw tang man na man nok sa ma kawang mo he man bu na man ang ilak Pray together, meditate together, and share together. tau kai nang i cham si yup tau yang kawang ngau ma ya fa yang meditate na meng bu cham si meditate na meng tau yang nang i hangi singa ya bai hataw cha ai cha da sharing hataw tai tam tai han bu hataw ngodo But sometimes unknowingly we open the door for the devil in our life to be collaborate our life. tau kai yang bai si wanda au ba tu mana je sing bu hi pak ma aseng yang hataw kia tu mana anu tapan pa tu mana epatam nang anu ong lak cheng Because devil also fear prayerful people. tau kai kasi u tu mana yo pe kam wong nang bu kata cara kasi yong nyam tai nang So what devil play the strategy in our life? tau kai kasi ambu pa hilam tu mandang ma hataw ki chun na tam bu si First manda thing he will be take away your prayer life. awang ba ya pan ma kasi na manda atau yo pe kam ngo bu hataw yan hataw makama lak cheng na kasi hataw ki tu leng tam nang And slowly he will try to erase the word of God from your heart and mind. ayang monglaw sam nang ay hataw kawang ngau i ngo bu hataw pho te bun na tam nang Did you realize in whole day you can do all other activities but cannot pray, cannot read the Bible? nanga hataw ki te itaw ya nanga ni lepak pu mong bau hipak vun na nanga hangi activities hangi leng ya pe leng nang hayang pe nanga kawang ngau ching na nang hipak ki bun bun nanga te itaw ya Women's 2 hours they can sit in others' house and can be gossip about the person who is not present in midst of them. ayang sekon yu nango hataw ki alo nok sa da ta yang mi alo nok sa da pe yang nanga chai cha chiang yong i nang yang pe nanga kawang ngau ching na si wan nang hipak ki bun opu hataw nanga te itaw ya 5 hour we can watch movie, 3 hour we can watch serials like movie and everything, but can't read 1 hour word of God also. minute lanche khonda ilama khonda ngawo ka hado ki tu mana mobile da leinang yang TV ado film da leinang ma bu hado ki mi a lo lam bu hado
telay yang tu mana hipak cacang cawan nang yang boy konda chanoy minute chanoy tu mana kawang ngau jeng na tu mana yepa ok hataw nang atay to So yang. when we started to attach to our fleshly desire, we open the door for devil in our life. Tau kai oba tu mana I mai mong bu pa ma tu mana hataw kia tu man I mai mong bu pa ma tu mana hipak wala bay hataw ma tu mana kasya tu mana hataw kawang ngau ma bu cahaya ya atay nang. That's why John 10:10 says, Tau jeng na John chapter 1 yang limpan mi the iwan. thief comes only to steal and kill and destroy. Tau kai hataw ku pa cha iya bay nang bay yang iya ku yang imana hataw meng ataw yang tay nang hataw iya So ngonang. when devil comes, thief means here represent the devil. When devil enter in your life, Oba hadaw anu no kashi hadaw kupa cha oba nang ayan da paya bay. he slowly you started to see he will steal the peace and the joy of your family. Monglo war nang iching yu nok sa bum yo nga may tay bo hadaw menga bo nang monglo war nang il day kan bu ma tay nang monglo war ching yu nok sa bu hadaw se ching may wang may kong kan bu hadaw menga hadaw kupa cha hadaw ki ku tay nang hadaw kashi hadaw anu hadaw ki ya tay He nang. will start to steal your time and everything. Yang ipa yang nang hipak ese menga chai cha phai ma cha sa to ki hipak ya menga benang Why? To kill you and destroy you. hang ne hatau kai nang ayan tui meng nang ayan tui dam nang yang nang tui show ese menga ben tam nang. That's why Bible says in Ephesians 4 verse 27. Tau jeng ne Ephesians chapter 4 verse 27 mi yang nang Ephesians peli ta phai man yit Here nang. says, and do not give the devil a foothold in your life. Tau kai hatau mi iwa nang ka shi da nyui ta pha si ibung nang. Don't allow. Tau kai nang hadaw kashi don nang nyu yip halak mo Because yang. when you started to engage with very diabolic activity outside, you open the door for the devil to enter in your house. Open nang noks aat me yang ting yang nok sa man nang hadaw ki nuwa mong pupa lam man nang hadaw ki activities lang bo na meng kama nang nok sa dang ma hadaw nu ong bu nok sa na nang meng tam nang. Being godly people, we must fear the Lord. Tau kai tu mana kawang kada cha kai ma tu mana kawang sa na tu man nyam lak pong yang. Because when you fear, God will bless. Hang ting den nang kawang sa na nyam bu pe nang ngok bu na meng kama kawang nok sa dang ma mu Fear meaning second is respect God. Nyambu meaning hangi shi bu na meng kama tu mana kawang da wang sempa bu respect na tu mana kawang ngau ma ya fa nyang tu mana atau ki respect ngola pong First yang. door, how we open when we started to think in our mind there is no God. Awang pa ya fan ma tu mana hanga kawang ta blame na meng bu shi ma. Apa ya kawang yu buyang sa nang hadaw ba nda menang discourage meng bu kaya nang da atau alam chama hadaw meng bu nang. In that place where no one watching what we are doing, that God can watch that also. Atau nyu chung man nang awu yang sa ji nang saha sa nang ta yang awu yang buyang sa nang tu lam cha noi meng bu na meng ma tu lam cha noi kawang pa tai leng bu na meng ma hadaw nyu chung ma kawang nang pa Our ngwa. God can see in the darkness too. Wang nyak manoi kawang ngi bu kawang But ngwa. devil will say, don't fear God. Yang buat kasi nang te iklak kau nang tanya meu kasi kawang sa na sa nang de nang ya har No one watching take addiction. awu din ni jan nang sa jan nang lengda usin nang da anu de sun nang No one watching do, let's do whatever our fleshly desire leading us. tau kai tu man I mai mahangi mong kong kan bu lengda awu yang yi bu hi pak me sa nang da nyeng lak To the wife might be devil may be misleading, your husband is not there, no one is seeing you do whatever you like with someone. au sung bu se ko nyu do hadau ki nok nang se nang na ta na men yi da awu men yi jan nang hangi mong nang I mai hangi yam hadau kong kan nang lengda Same with nang da anu no same with the man also, it will be say, no, your wife is not there, whatever you want you do it. tau kai tau ki mo na tan ba do ha tau ki kasi angi na chia bu nang lang da nang se ko men sing ja nang se ko men ye ja se nang se ko ve lo ha tau ki nang anu chun bu na meng ka ma Now no need to tell, you already knows your situation. tau kai tau ha tau se tau khu nya yi la kyang bu nang hangi pa ya phan man nang se kon yu nang ngo na tan ba nang ngo ha tau nang senglak ha tau ngau me He comes to steal the everything of your life and destroy you. tau kai kawang ngau me iba ha tau ku ba cha le kasi pa kala kyang nang I mango bu chung mai
say ku tailak yang ian naman noksa chunyu noksa bu meng atam lak hado kawang may ngawang onang. But I want to encourage you. Yang bitaw naman da ihu bu. Next section we will see. Neba section manang naman adaw anyo cham like chai galak. Same verse 10:10 Jesus says. Same adaw John 10:10. John 10 apong pan mi iba leng pan mi iba. I have come that they may have life. Tao koy opo tao pa yabay tao pa ibu hipang ma iman ma ayan ngolak. And have it to the fullness. Yang iman hadaw kia apay ngolak. Satan comes to destroy. Tao koy kasi pa iba teman ayan miyang walak na noksa miyang walak na kasi temyang onang. My message to you today. Husband, wife, come in the repentance and come together in the prayer and worship to the Lord. Kawang si sama ameng chan bu pai repent na meng yang hado kawang si so da hado nang I mong chang ne cha ne ya ha cha ne pai ya tuman ti ya te ni mu tuman kawang si so da nang I sako na tan pai ha. Turn to God, God will forgive. Tao kai kawang si so da kawang ya ma pai ha kawang nang I da meng pun gala cha. Fear the Lord, God is going to bless. Tao kai kawang so na nyam da kawang nang I da mo he malaga cha. Till now, whatever happens, sit together and sort out. Tao kai te ni da ngoi san nang I ya phan ma nang I noksa chen yu bu ya phan ma hangi ho atawa pi bun da yang nang I kawang si so da pai bun meng ka ma kawang nang I da forgive meng la. Sit with each other and pray. Tao kai sekon na tan nang I jam sa su chang nang I jam sa cha hai cha da te nyau he lai bu ngo da yang kawang pai ting kawang si sa ma nang I jo pai kam bu ya ya. God going to bless your marriage life. Tao kai kawang nang I chung yu nok sa bu tang mo he ma la ngonang. May God bless you. Mo lan da kawang. If you need any counseling in the prayer, you can contact to us. Tao kai naman na hangi counseling ya hu yang hangi yopu ya hu nang ke naman na contact bu okla yang counseling ya hu bulan counseling ya hu okla. You can comment in our comment section. Tao kai naman na comments meng bu okla teman jeng comment section ma jud be fire line man. We can give you our prayer line numbers. Teman na prayer line number of halak. This is God will you got married and coming together. May God bless your life. Tao kai nang I sekon na tana kawang mo he man bu kawang et pu hipang manang I chung yu bu ngonang tao kai nang I chung yu bu noksa da kawang yalak pa moy man. Share to others too. Tao kai nang I share na meng bu kaya nang share na meng bu kaya ka nang I kaya kawang nang I da moy malak tao kai chahe cha da share na te menga. May God bless. Mulan na kawang moy man pa. Amen.